أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayta Ramazan ayı bik şerif ay. Ol ayda Allah'dan kişilerge doğru yolunu ko'rsatuvchi hem hidayetini açık beyan kıluvchi Kur'an indirildi. Sizlerden Ramazan ayına erişken her biriniz oruza tutsun. Yakınlaşıp gelişi Ramazan ayı turunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta Gan Gubadat ibn Samiti enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال يوما وحضر رمضان أتاكم رمضان شهر بركة يغنيكم الله فيه فينزل الرحمة ويحوط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه rahmetullahi gazze ve celle. Ubade radıyallahu anhu'dan rivayet kılına Ramazan'a yakınlaşıp gelişik günlerinin birisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme aytdı. Bu büyük bereketli bulgan ay Ramazan ayı yakınlaştı. Bu ayda Allah Teala'nın ihtibarı sizge yönelgen. Ol sizge özünün rahmetin indire, günahlarını gafu ite, dualarını kabul ite. Allah Teala sizin yaxşı işlerge umtulularınızga qari hem ferteler oldunda gururlana. Şulay bulgaç Allah Teala'ga yaxşı amellerinizni ko'rsatigiz. Şınlıkta bu ayga erişip de Allah Teala'nın merhametinden mahrum qalgan kişi, ol kişi baxitsizdir. Ramazan ayında uraza tutu İslam bağanalarının birisi. Bu ayda her günü uraza bulu. Yani tan yaktılığı jeyilgen vakittan başlap kıyaş batkança oşamay eşmey hem yakınlık kılmay turu balik hem akıllı bulgan her bir mümin bendege farız. Tataristan Cumhuriyeti Diniye Nazarat tarafından seher vakti kıyaş çıkarga 2 saat kola itip bilgilendi. Yani şu vakti seherini oşa bitiru deyir. Biz tün yakta yaşayız, jey günlerinde şafak yaktılığı bitmey. Şuna göre bizde uraza vakti müfti tarafından rastlanıp bilgilene. Kıyaş çığı bayu, kalku bayu turunda bütün mağlumat Kazan observatoriyasından alına. Şundan sonra uraza turunda Ramazan ayına kiru, gayet tütkeru meseleler hal itile. Hem indi min yılda bu sözlerini aytam, isi bizge düşürem. Çünkü mında kelgen yaڭa kişiler de var, koy birevler ayta, ne için anda olay, ne için bulay degen türlü soravlar bula. Şuna göre bizde 5. maydan 5. avgust'a kadar, yakınca 6. avgust'lara kadar tan bitmi, şafak bitmi, şuna göre mında fetva bilen kabul itile. Dünyada türlü firkalar, türlü dini yönelişler bir köp barısına da bu yer bulmay. Onlar bizge başkalarga yeru gerek de tuguldur. Bizge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özüysen vaktinde jibergen sahabeler aşağı erken öz yönelişimiz var. 1000 yıldan artık ebi babalarımız şul yönelişte bulgan bugün güne yangalık kirtirge gerek mi? Müfti tarafından namaz vakti tübendeki şaraslandı. Yestu namazı kıyaş bayıp 1 saat yarım vakit kaç kere, seher vakti kıyaş çağıra 2 saat kalgaç kere. İkindi namazı her nersenin kulegesi tuş vaktinde kulegesinden başka uzun uzunluğu kadar 2 uzun aygandan başlayıp kıyaş temen bayıp bitkenşi. İkindi namazına kilgende indi Ebu Hanife mezhebinde soğutup yani kıyaş bayu vakitka yakın aytı bırak okurga diye şuna göre biz 1 saat kala akşamga indi ikindini okuyuz. Urazanın farzları 3. Birincisi niyet kılı. İkincisi aşağı içiden tıyılı. Üçüncüsü yakınlık kılıdan tıyılı. Urazaga көңіл bilen niyet kılı jite, til bilen hiçbir söz etmese de көңілінен irtege uraza buluğun uylasa, urazası dürüst bula. Urazaga kirip ile vaktine 1 saat şaması kolgaç niyet kılsa da dürüst bula. Seher oşağından soň taň atkançı niyet kılı müstahab. İlege 1 saat şaması kola niyet kılı dürüst bulmay. Garapça ushbu sözlerini okup til bilen niyet kılı müstahab. نويت أن أصوم صوم شهر رمضان من الفجر إلى المغرب خالصا لله تعالى
Мәгънәсе Аллаһ Тәгалә өчен ихласым белән тон вакытыннан башлап, кояш батканча Рамазан ае уразасын тутарга ният кылдым. Бу сүзләрне гарәпчә белмәү уразадан безне азат итми, татарча ният кылып булса да, татарча сын укып булса да, уразага кирергә кирәк, әгәр дә сәламәт һәм балиг булган кеше. Кояш баткач уразаны тәмам кылганда җимеш яки су белән ифтар кылу, ягъни ашу сөннәттер. Ифтар кылганнан соң шушы дуга укылыр: Аллаһумма лака сумту ва бика аманту ва галайка таваккалту ва гала ризқика афтарту фагфир ли я гаффару ма каддамту ва ма аххарту. Мәгънәсе: эй Аллаһ, ушбу уразамны мин синең өчен тоттым һәм сиңа гына иман китердем, сиңа тәвәккәл кылдым. Синең ризыгың белән авыз ачамын, эй гөнаһларны гафу итүче Аллаһ, инде минем әүвәлге гөнаһларымны да, соңгы гөнаһларымны да ярлыкка. Шулай ук ураза тотканнан соң кыла торган дуга да гарәпчәсен белмәгән кешегә татарча гына әйтсә дә дөрес була. Ураза тотарга кирәк. Аңарга теге беләм, белмим дигән гарәпчә белмим, дугасын белмим дигән сәбәп була алмый сүзләр. Алда әйтеп кителгәнчә, шушы ният кылу, ашау эченә туры якынлык кылу аның фарызлары. Ураза тоткан кешегә ушбу эшләр сөннәттер. Таң атканчы төнлә торып сәхәр ашау, ураза тоту белән нәфсен гөнаһ эшләрдән тыюны ният кылу һәм кәсептән бушаган вакытларында дини китаплар уку, кояш байгач акшам намазын укыганчы ифтар кылу. Көндез ураза вакытында 10 төрле эшне кылу макрухтыр. Файдасыз сүзләр сөйләү, әдәпсез сүзләр сөйләү, мончага кирип узак утыру, суга чумып куйыну, ризык яки сагыз чәйнәү, бер нәрсәгә телен тигереп татып карау, авыз убу, һич ифтар кылмыйча 2 көн ураза тоту, нинди дә булса бер гөнаһ эшне кылу, авыру ортачагын билеп ураза тоту. Һәм инде ураза булган кешегә 10 төрле эш дөрестер. Сатып алыначак малны тотып карау, балага ризык чәйнәп бирү, күзгә сүрмә тарту, мыек һәм иренне майлау, тишләрне паклау, кан алдыру, сүлек салдыру һәм кумган белән гусул кылу, мунчага кирип, аягүрә тирләп чыгу, хәл бетмәслек булып сабын белән юыну. Һәм 3 төрле эш уразаны буза. Бурчак кадәр генә булса да бер ризык я дару кабу, бер генә тамчы кадәр булса да су яки дару йоту, якынлык кылу. Рамазан уразасын ихтияр белән бузган кешегә һәр көн ихтияр белән, ягъни үз теләге белән бузган кешегә һәр көн урынына бер көн каза кылу һәм бузган өчен кафарат кылу фарыз була. Уразаның кафараты 60 көн бер туташтан ураза тоту тиеш була. Әгәр 60 көн тутарга сәламәтлеге җитмәсә, 60 фәкыйргә туярлык аш ашату тиеш була. Бер уразалы кеше хаталык белән бераз аш, я су йотса, яки бугазына кар һәм яңгыр тамчылары кирсә, яки ихтияры белән авыз тутырып кысса, яки таң атмагандыр дип белеп сәхәр ашаса, чынлыкта таң аткан булса, яки кояш байыгандыр дип белеп авыз ачса, чынлыкта кояш байымаган булса, яки якынлыктан башка җенеп булса, уразасы бозылыр. Ул кешегә Рамазаннан уразасын каза кылу тиеш була, әмма кафараты тиеш булмый. Уразасы көндез бозылган кешегә кояш батканчы ураза кеше кебек ашамый, эчми туру тиеш булыр. Бер кешенең бугазына тузан, туфрак, йон яки төтен кирсә, яки бер кеше төкереген, я какрыгын, яки теш арасында калган ризык кисәген йотса, я исә ураза икән онытып, ашаса, ичсә, я якынлык кылса, ул кешенең уразасы бозылмас. Оныттым дигән сәбәп белән түгел, чынлап та онытып. Чөнки без Аллаһ Тәгалә каршында җавап бирәбез, Аллаһ Тәгалә әйтә, ураза минем өчен ди. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Юридуллаһу бикумул юсра ва ла юриду бикумул гусра." Аллаһ сезгә җиңеллекне тели, авырлыкны теләми. Хайыз я нифас белән гозурлы булган хатыннарга ураза тоту дөрес түгел. Алар Рамазанда тотылмый калган уразаларын Рамазаннан соң каза кылырлар. Ураза тотарга көче җитмәслек бик зәгыйф карт кеше ураза тотмыйча һәр көннең уразасы урынына бер фәкыйргә туярлык аш яки аш алырга җитәрлек акча бирер.
Eğer Ramazandan soң şul kart tozarsa, kalgan urazalaарын qozaq kılır. Yüklü xатын hem bala imza tıran xатын uraza tutkanda üzlerine ya balalarına zarar kilöden korksalar, şulay yok avru kişiler avruları kişiyden korksalar, uraza tutmasalar da dürüst bula. Kalgan urazaların Ramazandan soň tutarlar. Qozaq kılırlar. Ramazanda misafir kişiye de uraza tutmağı dürüst bula. Seferinden qaytqaç kalgan urazaların qozaq kıluu tiyiş bulur. Urazasız kuyinçe gündüz uyuna qaytıp kirgen misafir kişiye quyosh boyigancha uraza kişi kibik oşamay içmey turu müstahab. Allah Teala'nın rahmetinden tutulgan Müslüman Ramazan ayın günler boyu uraza tutup, tünler namazlar okup, şeriatta tıyılganlardan tıyılıp, buyurulganların üterge tırışıp ütkere. Ol bu ayda özü turundağına tügül boşkalar turunda, dini turunda da koygırta. Bulgan malından zeketin çıkara, gadi sadakalar birip, muhtajlarının köngülün küre. İslam dini küterilüge özünün ölüşün kırta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soradılar. Eyyus sadakati afdalu, kâle sadakatun fi Ramazan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nindi sadaka üstündek deyip soradılar. Ulayttı. Ramazan ayında biriyle sadaka deyip. Sadaka dinimizin ayrılmaz bir ölüşü bulup tura. Ol bir işini nefsinden saklanırga mecburite. Ol işinin köngülüne ümit kirte, turmuşuna yem kirte. Cemiyetinin tigiz tanış üsüvün temin ite. Şuna göre de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem malın sadaka etip taratıp bitirirge tırışa hem şu başkalarını da şuna öndi turgan bula. Onun örneğinde sahabeler de şulay işley turgan bulalar. İbn Gabbas'tan rivayet kılına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişilerin en yumartıydı. Ramazan ayında Cebrail ferişte bilen çıraşkanda ol tağında ne kadar yumart bulaydı. Cebrail ferişte Ramazan ayının her kişisinde onun bilen uçuraşa hem ala birge Kur'an okuylar idi. Şu uçuraşulardan sonra ol öz yolundağı karşılıklarını bilmetirgen bereketli cilden de yumartırak bulatırgan idi. Sadakalar bir neçe türlü bulalar. Mesela Ramazan ayında gayetke kadar birleştiren fitr sadakası. Bu yıl onun külemi diniye nazarat tarafından kime 100 sum deyip kübü 600 sum deyip bilgilendi. Bu fitra sadakası kime 100 sum kübü 600 sum. Üzü hem sabi balalar için biri vecip. Fidye sadakası Ramazan urazalarını tuta almaytıran kişiler tarafından birleştiren vecip sadaka. Bu yıl onun külemi diniye nazarat tarafından kime 200 sum itip bilgilendi. İslam dini baganalarının birisi hem her Müslüman için farz bulgan zekat sadakasının nisabı diniye nazarat tarafından altın bilen olganda nisabı 198.000 sum, gümüş bilen nisabı 18.200 sum itip bilgilendi. Ebu Hanife mezhebinde onun kime alına. Şuşu hem şundan kübrek summaga iya bulgan kişi bulgan barlık malının 40'tan bir ölüşün zekat itip birirge tiyiş. Dürüst anlarga kirek bu mal anaka tügül. Eğer de mine şu köngülümüzge kıt alsak zekatının şu üzümünü tügül degenini ondan kutuluyağın kuru yakşırak bulur. Birinci taravih 26. may bugün bula. Bugün birinci taravih bula muhterem cemaat barıgızga deytem. Hem urazanın birinci günü 20. may irtege bula. Meşitlerde taravih namazın 20 rekat itip oku mecburi. Taravih namazları Kur'an'dan qarab okulmay. Meşitimizde yasığı namazı ay boyuna 21 saat 50 minutta yani kişten 10 tula 10 minutta bula indi. Kişki tüngü dibeytiginde Kur'an 21 saat 50 minutta başlana yasıdan soň teravih namazları bula. Hem indi Allah nasip etse bugün mine iki Türk kardeşimiz kilirge tiyiştinne Tataristan'a kileler şuların hem indi birisi indi teravih namazın indi ümit itemiz indi şulay tırdığa da kılık alar indi Kur'an hafizlar şulay da indi birisi teravih namazın okutur alır deyip ümit itemiz indi bizim indi alar kilgende teravih namazında alar Kur'an okup tulu Kur'an çıkartırgan idik şulay bular inşallah. Urazanın soňky günü 24. iyun Uraza beyrami 25. iyunda bula. Hem indi 15. iyun günü Tennis Akademiyasında 5. Respublik Gülen iftaraşı birige 10 minglep Müslümanlar ziyarılıp kütüle. Hem indi bugün günde Kıyaş boyu 19 saat 54 minutta, irtege kıyaş çağa indi 0 saat 59 minutta. Indi
2 saat 59 minutda kuyar çıga, indi nide kire 2 saat oldan şu namaz vakti kire. Hem indi Allah subhanahu teala isenlik, sağlık bilen Ramazan urazalarını tutarga nasip kılsın. Bir-birimizge ihtiramlı bolayık, bir-birimizge dost bolayık, bütün öpkelerini kaldırıyık. Ramazan ayından soň şınlap da indi paklanıp, şın mağnasında bizi Müslüman ettirip, his etip, köngüllerimiz bilen şulay ettirip tozarıp çıgıyık. Indi hem indi Allah subhanahu wa ta'ala dinimizin kuvvetli bulduğunu nasip kılsın. Barakallahu li ve lekum fil Kur'anil gazim ve nefagana ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim. İnnehu huves semi'ul galim, el gafurur rahim, el mucibud du'a.